Impunzi zibarirwa mu magana zavuye mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihunga imirwano mu ntangiriro z'iki cyumweru. Ku wa gatatu w'iki cyumweru zatangiye gusubira iwabo. Benshi muri izi mpunzi ni abari bashyizwe mu nkambi y'agateganyo ya Rugerero iri mu nkengero z'umujyi wa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Biganjemo abaturage bo mu cyiciro giciriritse batari bafite ubushobozi bwo kwikodeshereza inzu mu mujyi wa Rubavu cyangwa se imiryango bwite bakira. U Rwanda ruvuga ko abarenga 600 batashye ku wa gatatu, ariko no kuri uyu wa kane bakomeje gutaha. Abayobozi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'ishami rya Loni rishinzwe impunzi bavuga ko abantu barenga 500 bavuye mu byabo muri uku kwezi kwa mbere mu 2025 kubera imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Uko bigaragara bakomeje kwiyandikisha no gucyurwa. Iyi nkambi y'agateganyo ya Rugerero ishobora gufungwa kubera ko hasigayemo bake cyane. Mu gihe mu mujyi wa Goma harimo kuvuga ituze muri rusange, amakuru avuga ko ikindi gice cy'abarwanyi ba M23 cyaba cyakomeje cyerekeza mu bindi bice bya Kivu y'Amajyepfo. Biratekerezwa ko bashaka gufata n'umujyi wa Bukavu. Ibiro ntaramakuru AFP bivuga ko abo barwanyi bigaruriye imihanda itandukanye warenze centre ya Minova umanuka werekeza muri centre ya Karehe mu nzira yerekeza i Bukavu. N'amakuru ya BBC. Ni mu gihe mu kiganiro umutwe wa M23 wahaye abanyamakuru kuri uyu wa kane wemeje ko ufite gahunda yo gukomeza ugafata na Kinshasa ugahirika ubutegetsi bwa Kongo. Niba ituze ryagarutse Goma ariko M23 ikavuga ko igiye gukomeza intambara yerekeza Kinshasa, abatashye ntibaba n'ubundi bazongera guhunga vuba. Leta ya Kongo nayo iravuga ko nta gahunda ihari yo kugirana ibiganiro na M23 ndetse ko bitazigera bibaho na rimwe. Intambara igiye gukomeza. Iyi ntambara yaba igifite igihe kirekire cyo kurwanwa. Mu bisa no kugaragaza ko bafashe umujyi wa Goma kandi ko batiteguye kuvamo vuba aha. Kuri uyu wa kane umutwe wa M23 wijeje abanyarwanda baturiye umupaka wa Kongo n'u Rwanda ko batazongera guhungabanyirizwa umutekano nk'uko byagenze mu ntangiriro z'iki cyumweru. Ngo kubera ko ababikoraga baratsinzwe ndetse bahungiye kure. Umuhuzabikorwa w'ihuriro AFC Alliance Fleuve Congo ryibumbiyemo imitwe ya politike n'iyitwaje intwaro nka ARC M23 Bwana Corneille Nangaa mu kiganiro n'itangazamakuru kuri uyu wa kane yashimangiye ko umutwe wa M23 witeguye kugera mu murwa mukuru Kinshasa ugahirika ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo yagarukaga ku mpamvu zo kurwana ndetse no gusobanura abarwana bari bo, bitandukanye nuko byakunze kuvugwa ko M23 ari abanyarwanda, Bwana Nangaa yashimangiye ko ari abanyekongo bagizweho ingaruka n'ubuyobozi bubi bwa Kongo. Ati turi abanyekongo kandi abanyekongo bagizweho ingaruka n'ubuyobozi bubi, guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ubucakara ndetse no kudupfobya. Ati AFC yafashe intwaro ngo irwanye ibyo byose nk'uko biteganywa n'ingingo ya 64 y'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo ngingo ishimangira ko umunyekongo wese afite inshingano zo kurwanya uwo ari we wese wica nkana ibiteganywa n'itegeko nshinga. Nangaa kandi yavuze ku byo kugabanya igihugu n'ibice bivugwa cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva Perezida Felix Tshisekedi yatorerwa kuyobora icyo gihugu. Avuga ko ari imvugo igamije guteza ibibazo abaturage. Bivugwa ko M23 ikoreshwa n'amahanga ari mu Rwanda ngo hagamijwe kugabanya igihugu mo ibice kugira ngo bumwe mu butaka bwa Kongo butwarwe n'amahanga, babyita balkanisation mu gifaransa. Yaragize ati ijambo balkanisation rikwiye kwangwa n'abanyekongo bose bo muri Goma, aba Kinshasa, abo mu majyaruguru, mu majyepfo no mu burasirazuba. Ati kuvuga iryo jambo ni icengeza amatwara no kuyobya uburari bikoreshwa n'ubuyobozi bubi turimo kurwana nabwo. Corneille Nangaa yongeye gushimangira ububi bw'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwahisemo gufunga amazi n'umuriro mu mujyi wa Goma, bugakuraho internet ku batuye muri ako gace, akemeza ko ari amayeri mabi yifashishijwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Corneille Nangaa yashimangiye ko ubu ibice bitandukanye biri mu mujyi wa Goma, Rucuru ndetse n'ahandi hari umutekano usesuye, kandi ko bari muri uwo mujyi kugira ngo barinde umutekano w'abaturage babo kandi ngo biteguye gukomeza urugendo rwo kubohora igihugu kugera Kinshasa.
ati turi hano i Goma nk'abanyekongo kugira ngo turinde abaturage bacu umutekano muke. Ati tugiye gukomeza urugendo rwo kwibohora kugera i Kinshasa. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakunze kuvuga ko abagize umutwe wa M23 ari abanyarwanda, ndetse yanavuze ko M23 itabaho, ko ari u Rwanda rurwana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wa M23 nyuma yo gutsinda ingabo za Kongo n'imitwe zifatanyije nayo irimo Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi, iza Sami DRC n'abacanshuro, igafata umujyi wa Goma. Uyu mutwe washimangiye ko ugomba gukomeza urugendo kugera Kinshasa. Hagati aho i Kinshasa kuri uyu wa kane, Minisitiri w'Ubutabera w'iki gihugu Bwana Constant Mutamba yavuze ko umutungo w'uyu Corneille Nangaa usanzwe warafatiriwe na leta ya Kongo, by'umwihariko inzu afite i Kinshasa, ngo zatangiye gukorerwamo na zimwe mu nzego za Minisiteri y'Ubutabera. Bwana Mutamba yavuze ko inzego zibishinzwe zigiye guhindura ibyangombwa by'uyu mutungo kugira ngo wandikwe kuri Minisiteri y'Ubutabera y'iki gihugu. Mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize, urukiko rwa gisirikare muri Kongo rwakatiye Corneille Nangaa n'abandi baregwa hamwe ibyaha by'ubugambanyi igihano cy'urupfu. Nangaa yakatiwe adahari kubera ko ari kumwe na M23 nyine mu burasirazuba bwa Kongo, ariko yanenze uru rubanza maze abinyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter, avuga ko ibi bigaragaza ubwoba leta ya Kinshasa ifitiye ihuriro AFC. Ati ubutegetsi bwatangiye kugira ubwoba, babona neza ko bugiye guhanguka. Ati ikinamico yiswe urubanza n'ibihano bidafututse byayitanzwemo, ati ni ikimenyetso cy'ubwoba bw'ubutegetsi bwabuze pfo na ruguru busigaje kugwa. Corneille Nangaa yavuze ko nta bwoba atewe n'ibihano yahawe, kubera ko ngo bitazahagarika urugamba rwo guharanira kubohora Kongo. Yavuze ko Kongo nimara kubohorwa ngo bagize uruhare muri urwo rubanza bazasabwa gusaba imbabazi. Mu mpera z'umwaka wa 2023 nibwo Corneille Nangaa wahoze ayoboye komisiyo y'amatora muri Kongo yashinze ihuriro AFC arishingira i Nairobi. Iryo huriro rya politike rikorana n'umutwe wa M23 mu ntambara igiye kumara imyaka 3. Muri icyo kiganiro cyabaye kuri uyu wa kane, uyu Corneille Nangaa wahoze ayobora komisiyo y'amatora yongeye gushimangira ko Perezida Felix Tshisekedi atigeze atorwa na rimwe. Mu inshuro zose ebyiri yibye amajwi. Ati kuba narayoboraga komisiyo y'amatora nkaba naragize uruhare mu kurema ikibi, ngomba no kugira uruhare mu gusenya icyo kibi. Muri icyo kiganiro kandi umuyobozi w'umutwe wa M23 Bwana Bertrand Bisimwa yongeye guhakana iby'ubufasha bivugwa ko umutwe wa M23 uhabwa n'u Rwanda. Yavuze ko icyo kibazo kidakwiye kongera kubazwa kubera ko uwo mutwe ngo wirwanaho nta wundi muntu ukesha ubufasha. Bisimwa yashimangiye ko u Rwanda rwagizwe urwitwazo mu bintu bibi byose biba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, asaba abanyamakuru kutayobywa n'ibinyoma by'icengezamatwara by'ubutegetsi bwa Kongo. Ati twebwe M23, twebwe AFC twifata nk'abanyekongo kandi dufite ibibazo bya Kongo. Nta munsi n'umwe uzumva twebwe tuvuga ibibazo by'u Rwanda. Ati ikibazo turimo kuvuga ni ikibazo cy'abanyekongo. Hanyuma muravuga ngo u Rwanda narwo rubizamo, ahubwo mujye mwibaza ngo u Rwanda rwashobora gufasha abanyekongo bari iwabo no kumenya niba n'izo mpamvu zumvikana. Yagaragaje ko bitumvikana kumva ko buri kibazo cyose abanyekongo bahuye nacyo bitwaza u Rwanda nka nyirabayazana. Bisimwa yagaragaje ko iyi ngabo za M23 zitsinze iza leta ya Kongo FARDC n'indi mitwe bifatanya irimo FDLR, Wazalendo n'abandi, ngo icyo gihugu gihita cyitwaza ko ari u Rwanda rwabatsinze. Ati mu bwenge bwabo bishyizemo ko nta bandi basirikare babatsinda uretse igisirikare cy'u Rwanda. Ati bazana ibintu bidasobanutse mu byo bavuga, ati kandi ntibanabisobanure neza, ahubwo barabeshya abantu. Ati twebwe M23 dufite impamvu nyinshi zituma turwana, ari nayo mpamvu dutsinda ingabo za Kongo. Yasobanuye ko umusirikare wa M23 iyo arimo kurwana abazi neza ko nta yindi nzira yo gusubira inyuma uretse kurwana, kandi abayumva ko ari ugupfa cyangwa gukira. Ati nyamara umusirikare wa FARDC warwana azi ko bamuhaye amafaranga. Iyo bagiye kurwana ati barwanira amafaranga nk'abacanshuro, ariko twebwe turwanira ubuzima bwacu.
yasobanuye ko iryo ngiryo ryo tandukaniro rikomeye riri hagati y'umusirikare wa M23 n'uwa FARDC. Yemeza ko iyo urwanira ubuzima bwawe nta yandi mahitamo uba ufite uretse kurwana ugatsinda cyangwa se ugatsindwa. Bisimo yavuze ko mu ntambara bagiye bahura n'abana bato biganjemo abari munsi y'imyaka 25 bahabwa ibiyobyabwenge n'amafaranga bigatuma bajya ku rugamba batarwanira gukunda igihugu. Ugukara kw'iyi ntambara mu ntangiriro z'iki cyumweru kwateje ibibazo bikomeye by'ububanyi n'amahanga, cyane cyane hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo ifite abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo bagiyeyo gufasha ingabo za Kongo guhangana n'umutwe wa M23. Ku wa gatatu, Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko abasirikare 13 ba Afurika y'Epfo baherutse kugwa muri iyi mirwano ngo bishwe no kurasana hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza Kongo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahise avuga ko Afurika y'Epfo itari mu mwanya uwo ari wo wose wo guharanira amahoro muri Kongo cyangwa se kuba umuhuza muri ibi bibazo. Anongeraho ko imyitwarire ya Afurika y'Epfo igaragaza ubushotoranyi ku Rwanda kandi ko u Rwanda rwiteguye guhangana n'icyo kibazo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makolo aganira na Radio 702 yo muri Afurika y'Epfo yagaragaje ko ubutumwa bwa Perezida Ramaphosa yashyize kuri X ngo butari bukwiye bijyanye n'ibihe uko bimeze, ndetse kandi ko u Rwanda rutazigira rwemera ubwirasi n'abishyira hejuru bitari ngombwa ku bibazo biriho ubu. Yavuze ibi nyuma y'uko Perezida Ramaphosa yanditse ku rubuga rwa X ubutumwa bwatangaga ihumure ku miryango y'ababuze ababo bari abasirikare b'igihugu cye, anagerageza gusobanura mu buryo bwe uko ibintu bimeze mu burasirazuba bwa Kongo. Yolande Makolo yavuze kandi ko mbere na mbere inyandiko z'ubutumwa bw'ingabo za SAMIDRC zigaragaza ko zagiye muri Kongo zijyanywe no kubungabunga amahoro ngo bitari byo, ahubwo zoherejwe kurwana ku ruhande rwa leta y'iki gihugu. Yavuze ko imbaraga u Rwanda rwashyize mu kubaka igihugu, guhuza no kunga ubumwe bw'abanyarwanda bibangamiwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi bashyigikiwe na guverinoma ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo barimo ingabo z'u Burundi n'abacanshuro. Yagaragaje kandi ko mu gihe u Rwanda umutekano warwo uzawubangamiwe ngo ruzirwanaho uko bishoboka kose, ndetse ko rwashyizeho uburyo bukomeye mu bijyanye n'ubwirinzi cyane cyane ku mipaka yarwo kugira ngo amakimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atazamuka umupaka. Yashimangiye kandi ko icyo u Rwanda rwifuza ari uko impunzi z'abanyekongo zitaha zigasubira mu gihugu cyazo kandi zikabaho mu mutekano no mu bwisanzure. Hagati aho, mu gushaka umuti urambye w'iki kibazo, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaganiriye na mugenzi we wa Angola Joao Lourenço ku ngingo zirimo iyo gushakira igisubizo kirambye ibibazo by'umutekano muke bikomeje gufata intera mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi umukuru w'igihugu yabigarutseho mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X kuri uyu wa kane. Yagize ati uyu munsi nagiranye ikiganiro cyubaka na Perezida Joao Lourenço. Ati twaganiriye ku kamaro ko gushaka umwanzuro w'igihe kirekire kandi urambye ku bibazo bikomeje kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twongeye kwiyemeza gukorana n'abandi ku mugabane kugira ngo haboneke igisubizo, ndetse tunaganira ku gukomeza gushimangira ubufatanye bukomeye hagati y'ibihugu byacu byombi mu bihe biri imbere. M23 yiyemeje gukomeza urugamba kugera i Kinshasa, naho leta iravuga ko rwose urugamba rukomeje kubera ko nta biganiro by'amahoro bizabaho hagati ya M23 na leta ya Kongo. Iyi ntambara yabiga ifite igihe kirekire. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yirinze kuvuga byinshi ku kibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusa yashimangiye ko ari ikibazo gikomeye. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, umwe muri abo banyamakuru yamubajije icyo atekereza ku kibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Donald Trump ntabwo yahishe ko ari ikibazo gikomeye. Yasubije ati urimo kumbaza ikibazo ku Rwanda kandi ni ikibazo gikomeye, ndabyemera, ariko ntabwo ntekereza ko aka kanya ari igihe cyiza cyo kukivugaho, ariko ni ikibazo gikomeye. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru, Perezida Donald Trump
yagarutse ku zindi ngingo zitandukanye ziganjemo uburyo yifuza guhangana n'ibibazo biri mu gihugu cye ndetse no hanze yacyo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gukorana n'umutwe wa M23, ibintu u Rwanda rwahakanye inshuro nyinshi, ahubwo rugashinja iki gihugu gukorana n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, n'ubu ukaba ugifite intego yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda binyuze mu ntambara. Uyu mutwe ukorana na leta ya Kongo ikawuha imyitozo, ibikoresho bya gisirikari, amakuru y'ubutasi n'ibindi byose bituma urushaho kugira amaboko ndetse no kwaguka. Ibi byarushijeho kuba ikibazo gikomeye ku Rwanda nyuma y'uko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko icyo gihugu cyifuza gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. U Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi zigamije kurufasha guhangana n'ibi bibazo by'umutekano muke biri neza ku mupaka warwo na Kongo, mu gihe Perezida Tshisekedi yiyemeje gukomeza intambara ahanganyemo na M23, umutwe umaze imyaka 3 umusaba ibiganiro. Mu gihe Perezida Donald Trump wadashaka kuvuga ku by'u Rwanda na Kongo muri politike ze zo kutivanga mu by'ahandi, ahubwo arashaka kubanza gushinga politike zongera kugira Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihangange nk'uko abivuga. Emmanuel Macron w'Ubufaransa we yohereje intumwa mu Rwanda ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yohereje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu Jean-Noël Barrot wagirana ibiganiro na Perezida Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu rwego rwo gushaka umuti w'ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Amakuru avuga ko Jean-Noël Barrot yahuye na Perezida Tshisekedi kuri uyu wa kane mbere yo gukomereza urugendo rwe i Kigali mu Rwanda, aho yagiranye ibiganiro na Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Uru rugendo ruje rukurikira ikiganiro kuri telefoni Perezida Emmanuel Macron aherutse kugirana na Perezida Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi, cyari kigamije gushaka umuti w'ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda rwakomeje kugaragaza ko uburyo bwiza bwo gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo ari uko icyo gihugu cyahagarika imikoranire gifitanye n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda, ukaba kinafite ingengabitekerezo yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda binyuze mu ntambara. Kuri uyu wa gatanu kandi Perezida wa Repubulika Paul Kagame yanakiriye muri village Urugwiro umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar, ni Dr Mohamed bin Abdelaziz Al Khulaifi. Bagiranye ibiganiro ku birebana n'imibanire y'ibihugu byombi ndetse n'ibirebana n'ibibazo by'umutekano mu karere u Rwanda ruherereyemo. Igihugu cya Qatar ni igihugu gisanzwe ari inshuti y'u Rwanda, ariko kinazwiho kuba umuhuza mu bibazo bitandukanye bishyamiranye ibihugu hirya no hino ku isi. U Rwanda rwakunze kugaragaza ko leta ya Kongo ikwiriye kuganira n'imitwe nka M23 mu rwego rwo gukemura ibibazo by'uburenganzira bw'abaturage b'icyo gihugu bavuga ikinyarwanda, bakunze kwamburwa uburenganzira bwabo mu gihe kirekire, bakicwa, bagasahurwa, kandi ibi ntibigire gikurikirana ndetse rimwe na rimwe bikagirwamo uruhare na leta ya Kongo nyirizina. Kubera uko kwimwa uburenganzira bwabo, mu Rwanda hari impunzi zirenga 100,000 zaturutse muri Kongo, ndetse umubare wazo ukomeje kwiyongera cyane ko izi mpunzi zikomeje guhunga ihohoterwa zikorerwa na leta ya Kongo n'imitwe nka FDLR na Wazalendo. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rufite amakuru y'uko isaha iyo ari yo yose rushobora guterwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ko ariyo mpamvu rwakajije ubwirinzi ku mipaka yarwo iruhuza n'iki gihugu. Minisitiri Nduhungirehe yabigaragaje ku munsi w'ejo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa mbere mu kiganiro Face the Nation gitegurwa n'umunyamakuru Clement Manyantela, kikanyura kuri televiziyo ya SABC News yo muri Afurika y'Epfo. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rwashyizeho ingamba zitandukanye zo kurinda abaturage barwo n'imipaka yarwo kubera ko hari ibigaragaza ko umutekano wabo ushobora guhungabanywa. Ibyafashe intera igihe Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagarukaga kenshi ku ngingo z'uburyo azatera u Rwanda. Ati twakiriye amakuru y'uko isaha iyo ari yo yose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatera u Rwanda, niyo mpamvu twashyizeho ingamba z'ubwirinzi ndetse zizahoraho kugeza igihe bizagaragara ko icyo kibazo n'izo mbogamizi zavuyeho. Ati turinda imipaka yacu kugira ngo turwanye ubushotoranyi bw'iryo huriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande, Ambasaderi Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rufite ibimenyetso byuzuye by'ibyo Perezida Paul Kagame na mugenzi we wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa baganiriye ku mutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo.
Muri iki cyumweru nibwo Perezida Paul Kagame yagiranye ikiganiro na Ramaphosa ku bijyanye n'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, hagamijwe kureba uburyo ibibazo byakemurwa, cyane ko iki gihugu cyo muri Afurika y'Amajyepfo gifite ingabo zirimo kurwana kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara iki gihugu gihanganyemo na M23. Ikiganiro kimwe cyabaye ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka, ikindi kiba ku ya 29. Nyuma y'ibyo biganiro byombi, abo muri Afurika y'Epfo barimo na Perezida Ramaphosa ubwe bagoretse ibyavugiwe muri ibyo biganiro, banatangaza amakuru atariyo. Icyakora Perezida Paul Kagame ahita agaragaza ukuri kw'ibyabaye. Ku itariki ya 29 mu kwezi kwa mbere, Ramaphosa yanditse ku rubuga rwa X ubutumwa bwihanganisha imiryango y'abasirikare 13 ba Afurika y'Epfo baherutse kwicirwa muri Kongo. Muri byinshi yari yanditse, uyu muperezida yanagaragajemo ko abasirikare be bishwe n'ingabo z'u Rwanda yisinye ishyamba n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Mu kugaragaza ukuri, Perezida Paul Kagame nawe yahise agaragaza ibyaganiriweho, birimo n'uko Ramaphosa yemeye ko ingabo ze zishwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ko Ramaphosa yanamusabye ko yamuvugishiriza M23 bigatuma ingabo ze zibona amazi, amashanyarazi n'ibyo kurya. Ibi byatumye umunyamakuru witwa Manyantera abaza Minisitiri Nduhungirehe impamvu Perezida Kagame yagaragaje perezida wabo nk'umubeshyi. Mu kumusubiza, Minisitiri Nduhungirehe yaragize ati ku itariki ya 27 mu kwezi kwa mbere bemeranije ku bijyanye no guhagarika intambara ndetse n'ibiganiro bitaziguye hagati ya M23 na guverinoma ya Kongo. Ati ku itariki ya 29 nabwo baganiriye kuri telefone mu buryo bw'ubwubahane ku birimo kubera ku rugamba, ndetse Perezida Ramaphosa agaragaza ko abasirikare ba Afurika y'Epfo barashwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Anasaba Perezida Kagame kumuvuganira kugira ngo ingabo za Afurika y'Epfo zibone amazi, amashanyarazi n'ibiribwa. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko nyuma y'ibiganiro u Rwanda rwatunguwe n'uburyo abo mu nzego z'ubuyobozi za Afurika y'Epfo nka Minisitiri w'Ingabo na Perezida Ramaphosa batangaje ibihabanye n'ibyo. Ati twatunguwe no kubona ubutumwa bwanyujijwe kuri X na Perezida Ramaphosa buvuga ko RDF ari inyeshyamba, ibintu bitari byo kubera ko ni ingabo. Ikindi twabonye nuko bagoreka ibyavugiwe mu biganiro, ko Perezida Ramaphosa yahaye umuburo Perezida Kagame, ibintu bitabayeho. Manyatera yagaragaje ko Afurika y'Epfo yahakanye ibijyanye nuko Perezida Ramaphosa yemeye ko ingabo ze zishwe na FARDC aho kuba M23 n'ibyo gusaba amazi, amashanyarazi n'ibiribwa. Abaza Minisitiri Nduhungirehe uwaba ari mukuri ndetse niba hari n'ibimenyetso u Rwanda rufite. Minisitiri Nduhungirehe ati ibimenyetso birahari. Natunguwe cyane no kubona abayobozi ba Afurika y'Epfo bahakana ibyaganiriweho n'abakuru b'ibihugu byombi. Iyo bigeze ku rwego rwo kugoreka ibyaganiriweho n'abakuru b'ibihugu byombi, ni ibintu biba bikomeye cyane. Minisitiri Nduhungirehe yabajijwe niba u Rwanda rwiteguye kugaragaza ibyo bimenyetso by'ibyo Ramaphosa yavuze, asubiza ko icyo kitari mu by'ingenzi byagakwiriye kuba bikorwa ubu ngubu. Ati turimo kuvuga abakuru b'ibihugu babiri barebwa n'ikibazo kigomba gukemurwa. Ikiganiro cya mbere cyari gishingiye ku bwubahane ndetse kigamije ibyiza, kubera ko igisubizo cyari gihari: guhagarika imirwano n'ibiganiro. Ndetse Perezida Ramaphosa yari yijeje ko agiye kuvugana na mugenzi we wa Kongo kugira ngo yumve ibijyanye no kuganira na M23. Umunyamakuru yabajije ibijyanye n'imvugo ya Perezida Kagame, yagaragaje ko niba Afurika y'Epfo yumva ishaka gushotora u Rwanda narwo ruzabyitaho mu buryo bukwiye. Minisitiri Nduhungirehe agaragaza ko iyo mvugo ifite ishingiro. Ati uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buhana imbibi n'u Rwanda ntabwo ari Afurika y'Epfo. Ingabo za Afurika y'Epfo ziri ku mupaka w'u Rwanda, mu gihe rwo ntazo rufite ku mupaka wayo. Turi mu gihugu cyacu, nta bushotoranyi turimo gukora kuri Afurika y'Epfo, ariko twiteguye kwirwanaho mu gihe twaba dutewe n'iryo huriro ry'ingabo zirimo n'iza Afurika y'Epfo. Umunyamakuru yamubajije icyo yishingikirije niba u Rwanda rufite urushyigikiye nka Amerika cyangwa Israel. Minisitiri Nduhungirehe yasubije ko u Rwanda rufite inshuti nyinshi n'ibyo bihugu birimo. Atari ko dushyigikiwe n'abaturage bacu, turi mu gihugu cyacu, ku mipaka yacu hari ingabo z'amahanga nyinshi zishobora kudushotora, ariko nizidutera birumvikana ko tuzirwanira. Ku kibazo cy'impamvu u Rwanda rwohereje ingabo muri Mozambique ariko ntirwumva impamvu Afurika y'Epfo yo yakohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda ruba rugiye gufasha iki gihugu guhangana n'imitwe y'iterabwoba, ndetse byatanze umusaruro mu myaka 3 ishize.
ati itandukaniro ni uko ingabo za Afurika y'Epfo ziri mu burasirazuba bwa Kongo zatumiwe na Perezida Felix Tshisekedi warahiriye guhirika ubutegetsi bw'igihugu gituranye aho kuba umutwe w'iterabwoba nk'uko bimeze muri Cabo Delgado. Minisitiri Nduhungirehe ashingiye ku nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yateranye ku itariki ya 29 yanagaragaje icyaba umuti kugira ngo amahoro ahinde mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ko ibizakemura ikibazo ari uguhagarika intambara kw'impande zombi, kuganira kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 n'inama hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba na SADC kugira ngo hashakwe icyaba umuti w'ibibazo. Gusa nubwo Afurika y'Epfo ivugwa mu bibazo by'umutekano byo mu burasirazuba bwa Kongo, aho Cyril Ramaphosa agaragaza gushyigikira cyane leta ya Tshisekedi, ariko inshabwenge zirimo na Thabo Mbeki wigeze kuyobora iki gihugu wavuga ibitandukanye nawe, agaragaza ko ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyakomeje kutitabwaho mu bihe birebire kuva kera. Bwana Mbeki wewe Afurika y'Epfo imyaka 9 kugeza mu 2008 yagaragaje ko kuva mu myaka ya kera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze kwirengagiza inshingano zayo zo kurindira umutekano abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Agaragaza ko nubwo bavuga urwo rurimi ariko ari abaturage ba Kongo ndetse bakwiriye uburenganzira nk'ubw'abandi bose. Ni ibitekerezo yatanze ubwo yari mu biganiro byabereye mu ishuri ryitwa Thabo Mbeki African School of Public and International Affairs, ishuri ryigisha ibijyanye n'ubuyobozi, politike, ububanyi n'amahanga na diplomasi byo muri University of South Africa. Mbeki yavuze ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ikibazo kimaze igihe kirekire ariko kitarakemurwa kugeza uyu munsi, kikaba kitarakemurwa ku mpamvu z'iki gihugu zo kwirengagiza inshingano ku baturage bacyo ahubwo kikazigereka ku bandi. Yagaragaje ko hari igice cy'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Icyakora ikibazo gihari kikaba ko kuva kera yewe no ku butegetsi bwa Mobutu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kwemera ko abaturage ari abanyekongo by'ukuri. Ati nubwo bavuga ikinyarwanda ariko n'abanyekongo. Ni inshingano za buri guverinoma yose ya Kinshasa kurinda no gufata kimwe iki gice cy'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo nk'abandi banyekongo bose. Mbeki yibukije ibyabaye ku butegetsi bwa Mobutu aho uyu mugabo yari yarahejeje nguni agaragaza ko abo banyekongo bavuga ikinyarwanda ari abanyamahanga, ibintu byakomeje kugeza n'uyu munsi. Ati ni nko gufata igice cy'Abanyafurika y'Epfo wenda nk'abo mu majyaruguru y'uburengerazuba bavuga igisetwana mu buryo butunguranye, ukumva abandi baturage ba Afurika y'Epfo bose bavuga ko atari Abanyafurika y'Epfo. Mbeki yashimangiye ko ibyo byatumye havuka imitwe nka Mai Mai n'indi yo mu burasirazuba bwa Kongo yagiye igerageza gukiza umurindi gahunda ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kumenesha ngo bavuga ikinyarwanda. Yavuze ko nka Mai Mai yashinzwe igambiriye kugirira nabi abanyamurenge ndetse igambiriye kubamenesha ikabohereza mu Rwanda kandi ari abanyekongo. Uyu wayoboye Afurika y'Epfo yongeye gushimangira adaciye ku ruhande ku butegetsi bwa Kinshasa bukwiriye kurinda abo baturage. Ati nta abanyekongo ntabwo ari abanyarwanda, ni abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Uretse icyo kandi Bwana Mbeki yavuze ko mu bikomeje gutuma uburasirazuba bwa Kongo buzahara harimo no ku butegetsi bw'i Kinshasa butagera ku baturage bo muri iki gice gihana imbibi n'u Rwanda uko bikwiye. Ati ufite guverinoma ijegajega cyane mu burasirazuba bwa Kongo, bisobanuye ko imitwe yitwaje intwaro yiyongera ikayogoza ibintu. Agaruka kuri M23, Bwana Mbeki yashimangiye ko ubutegetsi bw'i Kinshasa budakwiriye kurwanya uyu mutwe uharanira uburenganzira bwawo bwo kubaho no kuba mu gihugu cyawo. Ati nutabarinda M23 izahoraho, izashaka intwaro ziyifasha kwirwanaho. Icyo kibazo cy'ubuyobozi bujegajega nicyo kiri muri Kivu zombi, kigakomereza muri Ituri n'ibindi bice. Yagaragaje ko ku butegetsi butandukanye yewe n'ubwa Joseph Kabila Kabange hakozwe ibiganiro byinshi biganisha ku gushakira umutekano mu baturage nabo bakinjizwa muri gahunda za leta, ariko birananirana, ari nabyo bikomeje guteza ibibazo kugera n'uyu munsi. Icyaba umuti w'ibibazo urambye mu kuzanira amahoro urasirazuba bwa Kongo mu mboni za Mbeki nuko Kinshasa igomba kumenya ko ibereyeho abaturage bose harimo n'abavuga ikinyarwanda ndetse kongera ubushobozi bwo kuyobora iki gice abaturage bakabaho mu mutekano. Ati ikindi twakoze nuko twahuje Perezida Kabila na Perezida Paul Kagame, tubabwira ko bakwiriye kunoza umubano mu buryo bwihariye kuko kimwe mu biteza ikibazo namwe muzi nuko hari abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bahungiye muri Kongo. U Rwanda rukabwira Kongo
Rutabo mucumbikiye ni bamwe mu batwikiye abaturage ndetse bahora bashaka kubica. Ese ni gute mwanoza uwo mubano? Yavuze ko hasinywe amasezerano ajyanye n'uburyo impande zombi zaganira kugira ngo ibyo bibazo bikemuke mu nyungu za buri wese, ariko ayo masezerano asa n'ayatewe unyuma. Yagaragaje ko ibiganiro nk'ibyo ari byo bikenewe kugira ngo amahoro ahinde. Guverinoma ya Kongo ikita byuzuye ku baturage bo mu burasirazuba bw'igihugu cyayo. Ati ikindi hakenewe amasezerano y'ubwumvikane hagati ya leta ya Kongo, Uganda n'u Rwanda, by'umwihariko kugira ngo hanozwe umubano hagati y'izo mpande eshatu. Nicyo mbona nk'igisubizo kirambye cyazana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ingingo y'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo muri iyi minsi irimo kugarukwaho cyane, bijyanye n'uko umutwe witwaje intwaro wa M23 wahagurutse ukirwanaho ndetse ukaba umaze kwigarurira ibice byinshi harimo na Goma ifatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. M23 yasabye kenshi kurindirwa umutekano no guhagarika ibikorwa byo kwica abanyekongo bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi, bikozwe na leta ya Kongo. Ariko ibi leta ya Kongo ntabwo yabikoze.